Ujisan hujjetamu imajina du'atahu bisuya wa shawlama Karya 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 furatanituma Iman samira chuntalira faddama Ya ummatakanda ujjaganatama Salakan dagamne akana islama Assalamu alaikum wa rahmatullah Isin hadakamu dunake sani Thank you.
Ganjani mas jani tajrai te jamai ras jamai darate ina qadri risalate jamai warada ya islamati jamai tuban islamati sadr islam ras jamai mafti do shabab barakat amiyati hakim garim al-nasiri firdausi ya kan kuda jiru adu funannate amate bislamo tanani dorkite inja'al bitur ala jubbate adaba fanu wajudan sabante ugama kujira osadda fate kumbegina dinu sirajete jete wasibada dini yubrafute kichapanya panayo ni digante ifamabule sohan tutiyolante Quran hadisa kadate hodente isasri fatawa kumberte nabi hawdu fuisi ikhwani terdos matahu balani sami gayru dukahu kanya wasli ikana rusulina Islam kabanan bertuhan Yesus istighfar dunia sikisa bisa kabana dunia kamatang tikisa otebasi kabun kita bisa segala dikoni antara falsa tefekata kana ina sedang bisa ahna barada fides dan kisa bukan Islamin dan nabi bisa akata berpada hidup sama isa kami habaran Quran hadisa jawab al-itibar habisa Quran ini terkasihatahu dalam nisani jadi kamu kenya asli ingkara kusun cinarani nazarullah semua nisatu bani terkasihatahu dalam nisani Rabbina bala suni dunia ni Amen.